Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa dia ko sa kanod na pituwaan na alangwan na abangan sa ko sa Municipality of Maging. Sa dia ko nayari na rin nawakan na dia kan di prilalilang na di kukurmata ke sacrifice sa ayad na so magadepa. Na masampurna ko bala yan ako tapara angan yan ako turugan. Lado sulutan na ba isa dilimba yan na maging. Di na naso ano na naka o daso kinibuluga kaya panto nila nako panimbang ko na amin ng buwa dato amagan duga ko ranaw na busuragat ato mitay ko na alumig isa ko patapya gadilan na maragaragan o baniyo ka masa iso panimbang ko na amin ng buwa. Kasi ito pagunot ayad na miya tabu na dito tagudia so ni nang nasang ko na nalaginding o dato amagan duga sa kati sacrifice sa tetangkay ni buwin sa sudi. So salamakan sa piakan duda karkano sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga Diyos sa dua yang kamapirin saya kataruku nang na ipamutayagi ipamutakalanu miya magisarata Kau kayam bulan sa kamburan tau senang Ako lang natanggungan natana nami timbe-timbe Panimbang amin nunggu wadah tarak kededeyan Sa karepai saya dina magdepan Anak usok kapanganganong no belai yang kutapang Harangan yang kuturugan Nalada kapanganganong Susulot tanah diri buya nami nunggu kabesaran umagi ngadina nasudi kerau diri dainan duwana inomala mangadei manala amate ko penala di deto jiupara Panganganu ni rauna apa ko maging Ingase California Insanuwa wenendewa Nakangiyasay mantu Na ayaku na lalaku Bakamu karalang ko Impita bayanang ko Nakuha pagere ko
ada tarai kini dia dari sakare pai saya de nama gedepan adie nana sompa geri paning bengami numbe nadi kanu pemana kewa na ai dosa karipai sarama papaya genang gerusang corona di mangar duni panton dari kowi sekal ayam mata ana benar ana aya di mata tabu tato warara keun sudari de induwen nami sampai narara gaun nami pepena lau kudun naka obeani umateru wa indo sulu tanah beai dilimbu ya nama agi ngadina naso dia kereu diri deai dua ani pa kau be nana o sakara yang nana suanu ne ya o to haila tala disangkari paise kau kami pengis tadi sakari pais benarkah kamu de nak kisari guna so wingede saya nana pagunu tada nunggu niande aku sakama itu iya nak dari magedepan suka panganganu belai yang kutapar ngani anak koto urugan nasi solo tanah bee kado suau lo tanam bee bakano dilimbe jaen dia ma taru maagi ngakai nurun mian de itu susolon tanah beei sabakana dilimbe yang saka besaran umagi nanaoni wanana hidu mangam deui bilai yang kutapara di kapangan una la di sakare paesa dia no bunirana kusaka itu heran gereyang kena sabakano dilimbeyan upama bedina toma anak-anak keria ubener geria ubena satau sabakano dilimbeyan nana oki patag satamu kini pegayuna sarama kato kawala di sakari paesa usong kapangan nunu bilai anakku tapar maniang koturu gana nadi denama amangi ibu duge oke kare edu kumaran deang sabekeanu kasihan nanu tersalah di sekari paes duduk so kali
ko kapapaging adiyan ang kayami na naurong na belaian ako tapar yan na nasumapanto nalingayo pangkatan dadi sa karepa isa sesonon tanabe bakan nau dilimbayan sa kabesaran maging ngapiak tumatayang ulang wabesani dia petaro maging kadia uru bento mga tuaw nga nainian sa bekanu dilimbayan nana sa karepa isubakan deneri ibuna kasara demai bulung beda ko mapa makade rekowe sepanto nang kako paning bengaminum pamayu be karanu nasabe ketuyur kanu thank you